print zauta print vei lo kop mai A4 a quality best a kada a print quality tu so song te ma sai che be ka book chawa ai ton tro ma hian unbox tour til thar ka nei lo ma ya ton tro ma kan unbox tour hi printer ania Epson L8180 ania A3 plus size a print thei din very 13 inches into 19 inches ania Trade them that to John A4I na lian tinang isu an hong chi na ngai ka la mobile lawa ke po hai ala in backup me a chuma tiang in nge an look step up an nga online na ke en ba chu en ma po ka mobile lawa kan hong chi na ngai ai Guwahati tanga kan cha thlan ania Dharmanagar kan cha thlenga chu manuals ania heng nom sina chu no ve ani chuan He software this some halboka minwastanen printer takchu hi nia zero one no ko ma eju a ink ania 6 colors color paruk amang dona clearia ET premium ink tiania this one and color ink paruk arot kan te hi and kina kan na thun do na ei power cable ania heavy printer atanga computer connect na ani a printer hi ani le de wate min mai ro chu i hemi ma A3 plus printer an siam tho Epson in L1800 ai chuan a smart zoka i tau zoka a te zoka ni mai ro chu no siam te chat zoka ti chuan alam te chata don chinane ai pian me a ke si som tin ani ma hi ai hi ya bon yo asina smart ko mai fel thian mai a om dan alam dan ko ni ari na khop mai cho soi ta kam khanin a print thelen ber kha 13 inches by 19 inches ania ti chuan ang mai lam pang chu a print thei veka A4 te in ate 4 by 6 inches kan ti ate common how to poka print thei ani ti chuan ta hianin LCD screen aron choma printer chen hong chinanga hete hi nia hei touch screen ani hei hian a keu hon theia hei touch screen ania chana ne hi no hong chin don ani tiang takin nge scanner aron chom hwa la he printer hian scanner a nei ani kina kan on chilanga a print quality te po tiang ni don ni an chin don ani khoi be ringe ma sak be tu po ka she to la an chak no me
hei scanner chu nia Indian scanner oma hemi a scanner big hi chu A3 scan thei lawa ma se legal size a scan thei tu ani A4 ai lian a sei khamo kati kha scan thei lo ani tangkai long khop mai scanner hi ti chuan he printer hi A4 size china true silent printing automatic in a ti thei do na atiran phek le lam mai lo print tu ta khami a khan a paper ne kina a san pa vale ngai lo in ama in a paper kha a in le tanga chumi chu aron print show le thei do na chu a that na nia tin CD DVD kan ti yang te khatin po kha a print thei ni hi hian size sang te na select thea tian keu kau thea 4x6 te 5x7 A5 kan ti te size sang ka helama malama tang hian ti thei do na ni tin memory card slot hela hianin direct in memory card ithun thea memory card atangin direct in I print thei boka tin phone apps on connect na apps on boka chumi ne chuan chumi application chu I phone a install anga chumi mang chuan computer zoom khel ngai lawin hemi printer a hian I phone atangin I print theia wifi mangin printer hian I du I print thei ni chu computer rem chang lo ni pon I phone mangin I print thei do ni chu tihanin kan on china nga kina screen alan dan te tiang hian kan en chawzel don nia ka printer ina print te size kan chingan ka soya a fial lo takin hei hi A4 a common ta A4 chu kan chude forang hei A4 for the paper ania hei hi 12 by 18 inches for the frame ani ve thunga ti chuan hemi ai lian hi print thei 13 by 19 hei ai lian hi print theia A4 aya alen na kha kan che du chuan hei A4 paper khani ta chuan hemi size hi hei khan da chinanga alen na chu hei alang ta hemi ai lian hi la print thei ni om zia chuan A4 paper kha kan che common ni wangin entinang kan on mangmaya print thei photo paper hi I tuna ka chala ron thing che lo wa chu wangin tuna mai tur cho kan nei lova cho kan photo frame kan nei sa hi paper size idea kan nei tinan ka han tar lang tu sum shima hemi frame hi 12 by 18 inches frame ani thala ka 13 by 19 kan ti to ka chu print thei ani chu print ina print thei len bel ani chu kan share version shima tan kan soi du ani oleh tuna hian ai ink ka kan thun don chinanga tahanin color sang oma hei a ink thun na tur chu nia hei tian kan honga a color ink a mil pui jela ka kan thun don ani tuna hian ink a dum ama sabel ka thun me ka tan hei a level po aron lan mek hi trahanin a pawl ka thun le meka mi bak han pahnih thun alangai don ni tuna hian install turte computer lama driver te ka install zawa chuan hei printer hi ti ngai engeng mani la oma ka nga ti chuan print test kan nei don ni tuna hian alignment adjust na kan nei meka paper paruk lot turin min tia pakhat na kan print to proceed to pani na kan no print ya
ole to na hian avoi khatna tan thlalak ka print chin dawna print masak ber tur thlalak hi ni kan in nei thlalak hi kan print chin anga enge output kan lo en dawn ani a that dan te kan sei khan zoi zoi dawn nia tuna hian ka print ran dawn chi ani avoi khat nan printer thara print me A4 paper ka lota glossy ania chuanin a print settings a khanin best sa ka da a thathiang bera print turin ka da a print chung po a rei deuh dawna kina print show huna ka lo en dawn nia print zauta print rei lo kop mai A4 a quality best a ka da a print quality that mel khop mai ka lo en chinang a moi khop mai computer mi ne la color po a in ang khop maya i computer ku exposure asang shata i te en mai chon a color po a in ang khop mai hei computer a color original color ania chon hei a printer original color ani a in ang khop mai color po ola ka ti zong ka printer thar ka unbox video ka ti lan thei te chu nia printer thar ka mai kan nei thei tamai hi kalom khop maya tangkai taka man chau zel po ka in bai se ya tin kina chu nei thalak frame te po kan zor chawanga A4 te tin A3 plus a size lian deuh te po kha photo frame kan zor dawna chung te po chu window turin kan som han chu ni e